Kadon ka Jong ha ka Bible na ka kitab umika, mapha ko Bethlehem, la phalong kawi kanong rit ha Juda, napha unmi unong sinsyar halor ka Israel. Uday na kayingkur kabaladon na do hinday kulong, kalaurlong hakani kaspas ng bamantaro. Mapha ko Rangblang, labaday kawi na kinong rit ha West Khasinews, napha lami unong sinsyar halor kipad Israel ikamay, kabalang hanong span diocese. Hooy ka jingit kalarong hakate kasnong daki post nem nishwa. Henreta hadu usnem kat kanday spa prapo lapli ka parish Rangblang na ka parish ng span. Day upadar Philip Siraudo ubalalong uparish priest peningkong, but day uni padar ubala pinchlur ya uhebret pasyatip kum ubana ubilbet na kadong so sinyang Jong kasnong Rangblang ukena ubasyarai masih namar kejingbam yo'la Jong bandit school. Hakerta bakat prasnem, but shisnem shwa kejingkla Jong padar Philip Siraudo, uwelbert ularung syaka seminary. Watla ulawan na kaying kasem kabedo, namar bekilasa kunswet ha kejingdo no Jong kiyala kekeni, uni ukena seminary, ula IT yeladi syaka Maria bakan nong kekeni, kaban pet ban sumar bat ban pendak pendiang ya Kamaria kalaya saat, bat kaladon ringkat bat kumta haus nem arhajar lai, shis nem hadin kejingklat no ukpa Jong lapen kentang lingdo so'blay ya Min ha kakat nril terik uyayong arhajar arhulai, arhaus nem kejinglong lingdo, leben syet ha ya kakam nong syarai ya kanong span diocese. Hakasngi kababu enda dep pin kentang bishop ulawan yuk kejat syala kanong rim Jong kejing sedang sya kejing khot. Kani kesngi kakat nyau terik uyayong arhajar arhulai katai kanong rit kaladap spiak da kejing kemen haba layui dala kakmat ya ukon dap shinrang Jongka meminta ulong omtang unong syarai masih Henry unong syarai mansi. Khublei Bishop Jong kam terai nadu ki kenarin hadu ki belasan larang ba kat pa kidang yenglan ban pediang buram yau syaplau yeng mani parish. La itu hi ba bishop ru ujau ki umat kemen ban yui ki kenarin namar hakatai hi kejaka kembalai pukras man minchwa ulalong tang ukena syarai masih bat minta kum bishop Jongki. Kabasnau tenat kalong ki kur ki kha ki bayi ngasem ki lok ki jo amtang Jong kakur marwen Henry kakur balang salon sar kam kwa ba inkin mau sa ya kejinglong kena rit pamanshwa. Henry minta uladai rangba bapura uling do saat kejela bat kakur kakha kalakin hoi risa da kejingkemen balayo benta hakaban sayu nong syarai minsi uling do saat kejalan yam nong stan. Ha katai kasni ki baji kite kasnong kakiwin ki lum ki them ki sawa ki yeng ki thili bat baro ki poisha thalau yeng mani ban yarisa Khublei Bishop Jong.
lối ban lê cảm ơn trong bi cuộc đời không muốn khi đông trong rêu ban kri barushami ai bur ai sorya tiba melachin bakin yala kaancini ngating ban payan lachin bangga itang ladi Henry ban medang katin cingin ngadai tinonadi Cingdang cis
kan masih agak lori dah, lori sendiri bejeri. Tapi kalau kami agak saya amarah sini ada program ini. Ganti. Tolong kena Shillong kedua. Iki mau jam koi, pat menoi cila cimbun. Ikemen ni bila orang bincang lah, jam citong menjenjar koi kan lagi dia lagi. Dia bana orang ikemen tu kata. Dia berkontian dengan bertarung berkono. Yesus nama yang terbaik. Shillong baik. Dunia hai muram ya laupan, kumpi kun baik ikan pandang bati, ulang syaraya kimen sim jangiru, utrai kendra dia bila.
Ay, teman. Baik, keding Tuhan, keding Tuhan. Ikat baru yang Vicar General Jong Shillong aja. Ini rupek, kini kalau ketap juga jengkemen, nakaling juga yang kasar, ikut dia father. Pan hukum yang beli try kerat nombor nong tahu. We will not cut the cake. Come for the given. Yes. Ngismungu yemi kujisu. Ngismungu yemi kujisu. Khublei dragon dat hakani ka no pais ngi ngi ka bas ngukmen hakani ki yen sam Jong Bishop Wilbert I can that the jingle Khublei Jamaica but sle kan dan well I can that yakini ka jinkip well I can that yakini ka office ka jingin gujungi tunang sembang ngi blei dragon dan de ka board blei gujame da ka jinkul ku ba da ka jingi gujame kan dat imla kan de bang yi gujusu jingi ya kibayen kibasan baro dimen kiba ya kibayen kibasan kiba pekre kanda ni gani gasi wakau gani duai bamana kurku kanda diki kurku kanda kimarjan kimar paro kibar plai khamta magani gasi badan bekat gani yeng san nang kurku nang aibo nang facility kanda mame de kabor play gijme ai kanda bakasi go mel ai hin gasi badan go po go be menda gasi kanda ki baro kiram de jikurku bada gijira kujme kurku kanda meniuke balapan kre yeng san ya kabam kedi ki balayo pandita ba ini ki kena pesimtai kedi kabam kurku ini we kena nak keni gesni bagani ke jingku Khublei jeme kena keni sa perbor dekat bagi yeng sen ki ba yeng sen ba ini we ai ya kini ke jingku pa ni ke jingku jingi baro ha ki besbon ba ye jeme ba ke jingku Khublei jeme keni sa perbor ringkat bani ni pan kede ding ba office utrai jingi kok pa jingi ubah bani kena ke bukut teng jeme Kanwan ke hima jume kalong kabam jume hak kilo kumba jikasyon laid plan in the snail amen nin kerpa ye ke jin sai siya bakot menta kunde menta pa ya bishop an ayi ke jin bakot menta jini kat pati Khublei badon bor baron Kyrhuh ya pi pa badukon badu man sem bakot